जातिनि बांगुनि जों फाइट खायनाय ओंखारनाय गैयाखै हायके नोंथिनि ओ हानि बुबाग्रा तिनि न'न मुं साफानो सायाबा अबहाय अंगि दंखाबा नोंथिनि तिप्रा सारकनो मोथांना हिनि नों ओ जबाव नखारमोन हायके नोंथिनि बुबाग्रा मुंसो सायाका नों ओ जबारकनो पगैदो थाङो आं सबानो फाव थांया फना केबो आनो इनभाइट खाया केबो मीटिंग आव फायदो हुने खां थांया नव तनाय हफना आं बोत तनाय बोगारन हाबजागो आं महाराष्ट्र बोत तनाय तिपा मथात होनो ते मीडिया पर्सन बेलाके खादो खनांगो आंबो पहिला बोगारन आं नाकार मासानो ते खुलुमु बोगारन अमाहायनो थांनाय पहिला फार्स्ट सिमिसन राजबारी रिंजाखा सिनि बोगाराबाय सिनि ओमपी ब्लक कमिटी लीडर सह जों थांलायखा हर राजबारी थांमानि उलवो बोगारा जोंबाय मालायखा महाराजा और सुनो स्राय स्राय सायरखा नरनी और खरकसा सिलेक्शन खायदी कैंडिडेट नि बांगुई हिसाब ये महाराजा साखा सुनो आफ्रो साफिखा खरकसा बायंगे एके दुइजन खायदी दुइजन बायसे नंगे एके तीनजन नरो सेलेक्ट खायरुदी नरो जो तो ब्लॉक कमिटी एग्जीक्यूटिव ते एमडीसी सब जनरल चेयरमैन अमाके आसोगुई सीनियर लीडर नो तैवी आसोगुई सेलेक्ट खायरुदी डायरेक्ट आने यागोनो रोदी हुने बोआग्रा सुनो साखा लिस्ट बरक आसोग लाइखा एग्जीक्यूटिव बॉडी आसोग लाइखा तुइदुओ बरक नां सिनी सुभाष देवबर्मा प्रेसिडेंट इनोगो आसोग लाइखा आसोग मानि परेगो आं तो बिसिंग आं हाबलिया बरक बिसिंग हाबै तीनजन बरक सेलेक्ट खायरखानि साव साव सावनो सेलेक्ट खायखाबा आं सायमेया पाथक लाइखा ईमेल तै बोगारन थानिबो ते हार्ड कपि रय लाइखा ऑफिस वो सेक्रेटारी ऑफिसर लाइखाना एरपरे जोंनो खाजो तो सिनी एग्जीक्यूटिव बॉडी आसोगुई सिद्धांत खायबर रहमानी परेबो जरानि कक्ति बिबो कक्ति प्रावो सालसा सिगां थांनाय 28 तारिख खान संबत 27-28 ओ जराव नुखा और 41 ओमपी नगर कमल कलयबाय गाहामनक जमातिया बरकनि चान्स दं हिसामानि ननगुई सिनी 41 ओमपी नगरनि एग्जीक्यूटिव बॉडी कमिटी सं आसोगुई बरक कायसा प्रेस मीट खायखा ओ जागावा आंबो फायदों हजाबै आंबो मा थांखा थांगुई आंबो गानाव आसोग जानो गे बरक साखाव दिनो बोआग्रा सुनो लोकेल रनाय हि सावो तै तीनजन सेलेक्ट खायरदि हि सामानि उलवबो कक्तिफ्रावो साख्लायजाक तंखा गाहामनक बाय कमल कलयसी चान्स दं हि साजामन नगुई बरक कक फिरखा बोआग्रा सुनो जे जों सेलेक्ट खायरहमान रहदि हि सामानि न जों रय रहखा बनो तैविनो सुनो सिनी लोकेल नो जे तीनजनानो बिसिंगो सुना रदि कैंडिडेट सेलेक्ट खायरदि हि बोआग्रानो बरक खमा साखा बाहायखो कयखा गेबरो ने आफ्रो आं बुतंगु बेलाके चाली यावो कायसा कगरो थांखा बनि बांगुई आं महाराष्ट्रनि थानिमो नाकार साखा थांनाय 30 तारिखनि फुंगो आं राजबारियाव नाकार साखा बोआग्रा नबो कगलायमनि खमनो तमनो लोकेल रयांके जों अयनो स्टेप नानाय हि सिनी ब्लॉक कमिटी नि सेक्रेटारी सं किसा कक खुक लाइबि किसा सायरखा गे बनो तैविनो बिबिनो कक बांलायखा कक सालायखा किसा केनो सोशल मीडिया रलाइबो कक बांलाइबो साक बाय साक ओ माइके नोखा गे लास्ट पथेव केनो 29 तारिख केनो जों सिनी ब्लॉक सेक्रेटारी सं सालायखा बोआग्रा बाय कक फुन तै करंलायखा बोआग्रा जों नों बाय थाइसाफोन कक सालाय फेसिनाय राजबारिबो फायबो हुनै बरक कक करंलायखा करंमानि परे फायदि हि महाराजा रिंखा बरकनो इनके आंबो आफ्रो बरक बाय हिंदी थांलायनाय सालायनाय बोआग्रा परिस्कार बाबे सालायनाय हनै बरक जोंनो आनो रिंखा आंबो थांखा जों दुइ गारि अलरेडी थांबो इनके थांमानि परेवो जों 29 तारिख 10 ता के ओंखालायमोन और 11ता 11:30 जों सगलायखा राजबारिबो फियाव मा हालायलिया हाबमानि मा हाबलिया जों हपुं माइ मासाया हपुं मा थुयाखिन जों बायरेवनो तंगुई कक सालायखा बिबिनो बरक कैंडिडेट नि एमपी नि बेबते आलोचना सलायखा सिनी एमडीसी साहेब फायखा ते सिनी एम सार कमल सार तंगु ते बोआग्रा तंग जतन बरक सालायखा तो जों हाबै साइनि कगिया फियाव खरकसा सिनी ब्लॉक सेक्रेटारी रिंजावी साखा रिंजावी बरक खरकसा मा हाबखा एलावुद ओंखा ते मा साखावा आं सायमालिया
boni porewo last potewo जोंनो सोंफायखाया फादाराव फायबै चिनि किसान बाबु तंगरो राजबारिwo ते चिनि एमसा कमल सारबु फायसोंफायखा पाथानरो लायसिनाय लास्ट पोथेwo अंक थियासो सार नोंबो नालिया इंखेबा पाथान फानो इंखांखे चिनि ताखु पाथान फान रदिन जों जतन चिनि अरो 15 जना दे 17 जना तंसिनि जतन जों सबै इ रदि कनि जत खुसि केनि याफखलाय जों चिनि ताखु पाथान सिलेक्शन उंसिथों हनै जों सायरखा ओंवैबो थांखा गाहाम कक ओंवै थांखा अमखेनो जे ओंवै थांफ्रनि कक इगे जे जों रिंजागुइ जों लामाव थांफरो आनो एमडीसी कल खायखा एमडीसी कल खायखा मेन एमडीसी आनो कल फोन खायसाखा नरो बियां थांनाय हनै सोंखे जों राजबारि फाय दंगो आगतलाव साखा इगे तमानि आनो सों इखेबा जों साखा एग्जीक्यूटिव बॉडी सेक्रेटारी सं बुवागरा बैरिंजाबो मालाय फायदि हि महाराष्ट्र फोन खायमानि महाराज फायदि मालाय फायदि सावो के जों हायखेनो सिनि अम्पिन बेबदि जों मालाय लायनि हि जों साखा गे एमडीसी आनो डाइरेक्ट हुखा थांयौ नरक माहाया दानि थांबो नरक सुबारिं नरक न अमहायरो कक सावो इखे आं साखा बिरादन सिनि ताखु बिरादन बर' राजबारि तंजाबो फायदि कक सालायनि इ सावो इखे सिनि सेक्रेटारी कमिटी संबु सिनि ब्लक कमिटी सेक्रेटारी संबु महाराष्ट्र अलरेडी कक सावै फायदि मालाय लायफिदि हिबो रिंजा खांके जों थांलायखा गे ओ कक न थांमनो बो साजाया आसेके साजाया खा आनि अर रेकर्डिं बो दङ बानो हुमानि जे अमहाय खुब हाया जे आसेके हुखा आं तबो आं सिरिं सिरिं दङ आं ओंलै मानो लेखा फराबो से कम सिनि एमडीसी सदागो कलय ब्रंनां साय आं लेखा कुनु सायमि आं सायमान फियाबा आं आसुगता आंनि कन्फिडेंस दङ आं बनसे अकरा बनसे आं सिनियर लीडर पार्टी गो आं बनसे सकांकु फियाबा बबनो एमडीसी उमानि कारण बो के उनो सागनांलिया खोक जे फायमानि हुंखा सुदो खोक फायमानि फुनतै वालायमानि कायसे बांलिया बो आनो क्वामा हुंखा फारि राजबारि खुमलंगो फारि बुलायलायनाय सिवा पाइकु नायलायनाय अमार हुंखा आनो रो दङ रेकर्ड दङ आफन आं खुसाबन ताउ बनो आं मैयाखो एक अमा हाय फुनतैबो जों सागै साग जों मांलायबो निजे न खुंसामा वालायबो हेदेबा इनखि नायदि सुदो चिनि आं किसा कक फलक सन चिनि तिब्रम थाबो कायसेया अमहाय बिभिन्न सब राजनीतिनि बिसिंगो हायको जब जत पार्टी गनु अमहाय कैंडिडेट चंगमा जागावो हायके प चंगमा जागो किसु किसु कक बांलायबो वालायमु फायबो आपन बनतै त आसो भाइराल खायबै आनि बमुंतै एमडीसी सदागो कल भाइराल खायमे जत नो खाना सारा वालो नो मताक तो सोशल मीडिया नि दिन भाइराल खायबो खतमा खायखा नो बांबा करप्शन खायनि इंडिपेंडेंट याखाय रखाबले करप्शन खायलिखानुरो साखा रांसावो अमाय गोबां मानो भाइराल खायबै वॉइस मेसेज होबै रखा गे आं सिनि एमडीसी साहब आं सोंना मुसुगु सिनि एमपी साबना आन्दारो करप्शन खायजनाय तमा तंग ताबक जते तमा सक फायखा कुल स्टोरेज फायखा बतो हेड ऑफिस नि नो टेंडर अंगुई बायरे नि हिंदी वाला रो खायखा और सिनि कोनो फन हात गरै कोनो फन सायमिया बनि परेवो टेंडर बाय सामं दुइटा फायखा बतो टेंडर मालिक रो खायबो और आनि कोनो हात गरै गे स्कूल रिपेयरिंग किसा मासा फायखा स्कूल को एकता रिपेयरिंग फायखा नरो संनाय दा आयोग न और कमल जदि सि एमपी साबना से रांसामा तंखे मानजों संनाय दि सैमानो गे बसो एरकेना हिम जे एरकेना नि जे थांनाय जे सकांनि गवर्नमेंट सरकार खाय तंफ्रनि एरकेना नि पेंडिंग जे जों रखा जों सिनि बिसिंथिं सामु सले रखा एरकेना तो आयोग नि बिसिंथि सामु खायजागु जत सायमान कुवाइनिबो तमा रांसा जानाय दंबा सिनि एम सर सिनि डेपुटी सीएम सिनि सर अनिमेश देबवर्मा बन सायमान कुवाइबो तमा रांसा जानाय दं कुवाइ चारा सफायबो टेंडर अंगु हेड ऑफिस नि बीटी सफायबो हेड ऑफिस नि जाल नेट पूरा सफायबो रेगा बायनो कायरो जागु सामु तांजागु के आं सोंना मुसुसिनि एमडीसी नो करप्शन खायलायखा रांसा लायखा सामके एरकेना नि बकक दिसमन के एरकेना नि तमा रां मासनाय बरो आं मा सोंनाय बनो सोंना मुसुगु इवन आसबै थालिया गोबां मानो बो आनो साखा कक हाया हुंखा
nono suspend khainai ani khomta ani MDC ang nono suspend khainai nono reni loge joto kisu tongnai nung tui tongmani thungbono suspend khainai sab nge tang election moment no sebano suspend khainai bo joto tibra motha suspend khainai ni kono raida bo koroi joto thansani mari joto hamjabu angbo buagrano hamjabu tak jora khai tongo angbo subai bo tongo tabu subanai phiabo boni je maino omo hayeng thangkha tei gothonani lama bo thangya jakhon tabu phun sai tongo angbono tak jora tei bor anu call khaiya ungsa phun saiya tobo ang kuno kha koiya samung kan khainai ang buagrano subanai miapro candidate sini borong nang pathanlal phaibu bobai kene phaibu SDM office hearing tongo hearing phaipro bu kuno saimeya sing khobor maiya phaibu ani 10 tuibo phaibu tongoibu khobor maiya jera ang third person ni tui khobor mane ang reply thangkha ge pha suboro naituk thangmani no seswa hi thangmani seswa malaliya boro ge 10 tui haja hin khnaung ge 10 tui habu naitugui ang borok malaikha ya respond borok roli ano care khaliya tuman karon care khaibo to saimya bo to janjai meter afun angle buagrala ang hamjabu buagrala ang yakaiya ge omni porebu horomiya ni horowo haini hai viral khairo khabo ani mungui kaisa buagrano sai rokhana complain khai rokhana ge buagra ano message ti voice message ti rokha ang belakhe kharyawu belakhe khaddo khonangjak walai mani jora to ma salayu bibagno walai from kite sima krije khukpai pon ma hunglayu ang bono sakha sini MDC no sakha nrok no je nrok bai kerengui no rang romana kisamsa gosimana inke kaisa si candidate seleng sinai ang jolewi hainu hungkha phema bono humano khnaiwi si buagra ni uporo pura chap sisti khaisi ano hungrawui ta buagra ni bisinti ano hungrokha ang buagra no bon ang maharashtra belai khe ang nakasang ang buagra ang kok sanani sugya ang saধারণ borok maharashtra sini mutani soman ano buagra nakar khaidi ano khoma khaidi ano ang belai khe chayao sajakha ke buagra ano nakar khaiwi khaidi borongui derawo nakar khaidi phiaba tabo buagra nakar khaibu sini ompio omo haike suisi santau phai tongkha meeting tini bu meeting asolai tini 1 tarik meeting asolaibu o meeting o bani kono responsibility korei khobor maiya ingke jonogon saima unoro jotono tini media person hundi nini chini leader rok hundi 3 bosor jora tei rongui sing buagra bai kerengui ang buagra loge o hingui maharashtra loge hingui samkhai tongmani congress pore NGO pore tipra mothage khaipimani o 41 ompi nogoro soba samung khaiwi party tikri tong ba soba samung kaham ke khai tong abo jonogon saimana ang sanani abo thangniya boni bangwino angbo wanojak belai khe chini MDC takha election moment no an bungti viral khairumani sudu 41 ompi nor kaisini effect na haya awang belai khe kharyogu sarati prawano nogui ani loge rok sarati pani borok chung jotono samung thangsa khailainai dofana hamjani jatina hamjanai takuk te buksong ani subjonal level ni borok rok bu tei zonal level ni borok rok phone khaibai kha tmang laikhanu rok omha election moment no tmani omha viral khailai ano hobai kha ang saimaya borok viral khaimani jero nogui nango saimano ingkhe tabo chini MDC no ang swnangmo sugu tabo omha moment no sibo omha viral khaisi joto borok no si khub khairoi bkha kheroi rok hankhe chung bo kahande chini 41 kahande nai na hairenai ba sarati prani chini tipra mothani je ware sono dopha tei jatina hamjai joba khai tonai rono borok bo haimya de khania musuk na kahande khani musuk ang belai khe wanai thangkha mane humale bo MDC ngui punto khub bomono sajaknai tong bomono sajaya kok no narakma tongnai abo bo saimaniya omhaike bo khai rokha belai khe wanama sungsa abo jonogon rongmuinadi jonogon sisadi naidi soba samung kaha khai ba soba kubui soba dala jero saimanai boni bangwino ang tini noni bisinti bang ma koibu khata baidi jotono samung strong ni babe khailainai phiaba chini omhai kisamsa chayarok tongkhe bono ani ang buagra no koibu naiwi borono
temabu ang de saya na MDC saya ang saya tongke ano suspend khane khaide kuno aputi kore ang hapuna ang buagran ni logewa ang tonai ang to ani wan somung bororing ya phana ang tibrama thona ang yakaya ang samung khaide hi ang khawa taw songoi tongu tomake bobishodo tomang naibo to saimi ya nung meeting bu call khaijiya khobor bu roje ang kedo ang kaisa jati do phana hamjawi thangna musu phasi gobang omhai tongu dinai khaijak tongmani ke bahike thangmi manai ba thangkhangke nung hingsapa khaijanai example nung khobor simai ke nung boro tomani meeting thangnai ba thangkhangke nung tomani phaifa nung hunjak mau ke bono tebi nang butabok ani khawo ang khabaijak ang toma khainai ba khaya omhai ngui tongta ni tab Ito bas kang lama ro nang tamu wan so gitu. buskani lama to tak jorang kuno step na jaya ko ang tabok tini jora tei tini ompiwo meeting asok lai khanawa phun ang khobor manliya ang thangniya ke nawo nutini ang tongu Eke brok tabu sujura obai kotor viral ba kotor awai mu tong khani ni thani obai suspend khaini ba expel khaini ni hai ke sabduna sogiri nei mani obai ro kono phani ni thani message ro sudu sokai ka bobagara ni bisingte. buwaran thani to omhai message suspend ni message sopaya महाराज बुसुनो साया तुमके सुदो एकमात्र voice message tei rokha MDCC ni 23 ompi nogoni MDC borong na soda kolaibo ano message rokha nono suspend khainai no nariya an itcha ang MDC level tong ang bibon khaimano sudo nono kaisani loge joto tongnai thung khainai sabu umto noro no khana voice message tei noro nobu saimano ang saifano joto saimano Eke tini hai ti prasarok ni jora kisi sarong ni jora bo obai tini leader obai ke khek lai tong mana ti nang ulukuro kono obai ke kopi nang musu. Lukuron to janja maino temang lai tong khabo tang tawa ang kerengmaya ko kwang manu phun khaikha phun khaibe pheba ani ang kok phun ni jarawa ang buwagra ni je message no gui khana gui ang ani khub wakuk saimi ang makajak belake dukho nangu tumamle maharaj bu gyasano khus khaya ke bo bahai bung tong bo khus khai ke ho kha ang dukhon nangu mane ang buwagra no joleya buwagra je kubui bo bun saka ang tesing samani ukong walai forba khok huimanu ang hapun ang buwagra tak jora ang humaiya buwagra sung hunani busini hinmot kore tumai kheba sini MDC bai sung puilani sing tak jora sung tho sabu kok salaibu kok banglaibu hakini tonglaibu gebono khatoroi nang bono hunjak ang MDC no hungkhano norok bai je kerengwi rang romane ke si candidate rok ba select ngsinai oma hi sam actually nainai di ang sanamu subu ama hai candidate kaisa kotorma live ni bepano selection khalainai kok salainai hi ringjawi bo phaiya ompio phaiya जों खोनाखिनो आसक लाइसिनाय hi je buwagrani guideline onje जों सालाइबै horo जों da sukindu tongu borongno sukindu te borongno probi tongu ang tongu te raju tongu hake जों MDC hostel thangwi ang saijak MDC no phaidi khana ompio asok lainai candidate ni select khalaini swbano rokhe sanai phaidi nungbo phaidi nung si MDC oroni all MDC onje nung to kok ma sanai ni se ang ringkha ge horowo जों list bi khaikha bo purana leader no teiwi ake executive body no teiwi asogwi salaiwi final khairoknai bo no thing sithung nei sawi bo kuno care khaya khata list जों suiromani ule phuna oro je panel committee husinukur committee o tongkhe tmang nai phulungmani samung nai hi bo MDC hostel bo list khaijono kikhlaibo ang saisung saya sinoro saki tong porman tong suinai pundo tongu omaikhe kitharo hobo chini list khaijono erpore bo ompio phaiwi singbai candidate subano ronai bo singya kuno singya bono hai saisung bono guri tongu aspinto tabuk to kok bangwi si omahai kok phaibu kuno phanu tak jora candidate subano ronai bo singwi romani obo ngya tumake last photo sini tak takhu borong no pathani oro sogwi si tabu asujak tising kasau Eke tabu sujura asuk obai ongi tong mani ya ulobo tabu nung bai kono MDC koktuk ni number tiba ni nukung abo phai haidi mahai baskang ni jobaro ko samung khailai shwana ni wasa phanu madama lai kha banung
kokbungni bisingtiro tikka kwrwng laikha. Taksujara kwrwngya khe MDC bo call khaiya tei chini candidate bo call khaiya tei chini CM sa tini ano call khaikha khalokdi khalogui sangma tongnai asa ano sakha tei chini joint chairman kilani Sobut Kumar borok call khaikha khe chini borok zonal chairman Sujoba Sisong borok already khaikha khe tini Belbari bo call khaibo chini Kripes ba call khai joto chini subjonal staff rok ma khe chaya hunoi call khaikha ano borok bwkha methi phaibing khe chini leader to phaibini tongo ama khama loglani hunoi sagui tongo apa ani kha ba thakliya ang samkhaneni udur mudu ani bwkha hung belai dukhan. Tabuk obahai khanawi tongkha ba MDC ni khoktwino sadagui tongkha tabuk omahai sisani jorao se obahai ongui tongkhe lukurok ni khoktwi bo ongkharini tongkha tabuk Tipraland sanmani lai thanga Greater Tipraland sanmani lai thanga tabuk phai tongkha bwskango Ticketland hini haike obutiroknole nung tini lukurok no boba haike message nani muchung omhai kokrok asai tongmano tui Ngui manu ticket ni pro Ticketland chini demand to Greater Tipraland bora asuk sai no bo khaitung sumusuwa win tong phiaba je Maharashtra taksujara musapun samung haya khaya kho phiaba je Maharashtra kaising sarati pon tekelomne haliya wangmanu ngui thango chini samung lokela khainai rok borok saya khaimin karone omai ingkha asa khai haike bwskango nung tabuk obahai lukurok ni thamsi obahai reaction ongui tongkha ba Ticketland hinjagui tongkha nung oborok no tikle tini lukurok no boba haike kokachanani muchung lukurok opposition party rok wangmanu sanai Ticketland hunoi phiaba Ticketland ya jatini banguni sung phai khainai haike bwskango nung tabuk Tripura sarok ni movement kotorma phai tongo o movement rogo nung choba ongkharina tini ni yapiri ang khanai bo bagara ama koithung khanai yakai haike nung tini o hani bubagara tini nono mungsapano saya ba obahai ongui tongkha ba nung tini Tripura sarok no mathangna hini nung o choba no kharmani haike nung tini bubagara mungsa saya ka nung o choba rok no pogui de thang ang soba no phok thaiya phana kebu ano invite khaya kebu meeting o phaide hunle khang thaiya nobun tonai hapna ang bo tonai bo gara jago Maharashtra bo tonai tipa mathat hono tobu phana nung obahai choba kotor no khari tongpru ni yapiri rok mungsapano invite maya khe nung o yapiri rok sejagi gila thangni ya dang khaima to khe ang support tongo already ang Greater Tipraland ang musugo ani Tripura sang mathangna musugo hapana meeting borok hano dinai khai tongkha invite khaya khe ang bhai thangsni ba thayen uma tongnai haike nung o bubagrani bisingtwi obono bubagrani paithakni choba hinjagui tongo haike nung tini lukurok no boba haike o paithakni choba o nung boba haike kokachanani muchung Python sobawo jotun sung palpal ma sobana sudu ang khoroksa asok tongkheno Tripura matha senai haya ang khoroksa samung tamoi bo Tripura matha paini haya jotun thansa boagara thansa sai tung o thansa ni kok thani sung nawai no sung samung man tangnai ani kasar mo